Ndugu yangu Satibi alinifuruga. Baada kunifuruga, eske mnaya kama bilizunguka na Kenya balinipoze ma question na Tanzania, kila emission yote inifa Tanzania baliniuliza maswali kuhusu ile mkokotano ya mina nani, ya mina Satibi. Satibi, naona unanifuruga sana, unaongea sana. Sasa mie sitaki ubishi, tusibaki tunaongelea kwa mudomo. Na yua kama uko na bafane bako wanakupendaka. Sawa, na mimi niko na bafane bangu wananipendaka. Bafane ya Satibi munisikie bien. Sio mnampenda Satibi juu ya hypocrisie. Sio mnampenda Satibi juu ya ukia kwa Facebook, mnakia tukana tu watu. Kama mnampendaka mumupende bya makweli na mumuonesha upendo. Mie niko siri na bafane bangu batakuya. Mimi na Satibi tupange date. Mie niko siri na bafane bangu ndapiga plein. Kwa arena na yeye apange date. Mimi na yeye tupige siku za kufatana. Mimi napiga samedi na napiga dimanche. Tupange date. Kama Satibi iko tayari na yeye akubali, mimi napana fungulo yangu, fungulo gari. Napate bana pale. Nacheta gari. Nacheta gari. Matable batu wakamate ku 1 million. Mimi nacheta gari yangu. Satibi anataka réponse. Kama autoe réponse yako, maana yake unaniogopa. Barundi kazi chuti zu Burundi. Uno munsi umurimbyi Mr Champagne. Murazi ni umuririmbyi ashafanya mengi sana. Ni umuririmbyi Uburundi bumaze kuvugwa kenshi kubwiwe. Twaze tumukomera amashi. Héritage. Ya Passia Moussaka. Héritage. Ya Passia Moussaka. Non, la Passia Moussaka. Bakunzi wa Yaga Tech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza komande zose zisi, as you know, nkuko mubiona ndikumwe na Simbizi wa Semavumba. Papa Mugisha. Meze gute Papa Mugisha? Meze fresh. Swagani zose mzee. Bakunzi wa Yaga Tech TV, uyu munsi ni umunsi udasanzwe nkuko mutubona, turi mu kibanza cyiza, turi Bujumbura. Klima imeze neza, umutekano ni wose, nta kwidoga, umuntu wese agenda shima kuri vyiza vyinshi tugenda turaronka mu gihugu cyacu. Uyu munsi rero turi hehe? Turi mu kibanza Le Crocodile. Ariko sasa Simbizi ari mu bantu sanze ngaha nkeneye kuronka amakuru. Simbizi, uyu munsi dufise press conference ya Mr Champagne. Ya jiwe na Mr Champagne. Ya wewe na Mr Champagne. Uvuze ya wewe na Mr Champagne dufatiki. Kubera iyo conference do press ni genda ihagarariye. Simbizi uri mu bantu twovuga yuko watanguye kuva kera ushigikira umuziki ndundi. Nubu uracha ushigikira, ariko hakaba hari amajambo menshi atandukanye ku muririmbyi Mr Champagne. Hari abantu bamuha support n'abandi batamuha support, ariko Simbizi amaze kwishikira ku kibanza gutanga support, umaze kutubwira nibi bintu ko na wewe ubirimwo, abantu batahura iki Simbi. Mr Champagne n'umuririmbyi ahereza cyane agaciro no entertainment. Ego oya Mr Champagne aramaze gutuma uruhande runini yagwisi rumenye yuko mu Burundi abaho umuziki. Wow. Uya Mr Champagne ifite audience, hariho audience nini ya Mr Champagne nini gose, ari mu baririmbyi afite audience nini. So turabye kuri TikTok, bavye Instagram yiwe, koraba meme na Facebook yiwe. Urabona neza yuko hariho abantu benshi bamenya Uburundi biciye kuri we. Ego kubera urana aranitanga, wana ko Mr Champagne arakora ama mediator akagenda mu bindi kandi bakamwakira nk'umustarema. Apara bimwe bya bakaraba sase bagenda n'amazi afise ambwira ati sese ibyo sese wa kuri ibyo barabona ibyo sase bamugiriye muri Wasafi baza kujya Champagne bimukorera kabisa. Uyu munsi Simbizi tubwiye yuko uje gushigikira Mr Champagne bivaye no kungene yari ahantu umuziki wacu Mr Champagne ariko arawugeza. Yes.
nk'abantu badakunda gushigikira Mr Champagne dushiye kuba promoters cyangwa aba journaliste bakura ku maradio atandukanye haza za critique zitandukanye aho benshi bavuga yuko nta kuntu two musupporting uyo kuko ngo nabamenyesha makuru ntabwo abaha agaciro bo ngaha mu Burundi imiziki yiwe iyasohoye indirimbo akunda kuja kugirira muri Kenya canke Tanzania ariko uyu munsi tubonye simbizi ibintu byawe bishika kure amajambo yawe ashika kure support yawe ishika kure nibuhe butumwa woha Mr Champagne bo mu bisanzwe nambo no musi muri ngaha nuko mwamuhaye agaciro hari nawe ni abahaye agaciro bro byo tureka ibintu byo muri amatama gusa aba journaliste bacu turazi nani ego amuvugisha ukuri mu mvuga ati bamushaka kwa bayivyunguka tyo kubujyaja tunajua rumva haba habuze ivyunguka none aragenda kaya aba Kenya kaya aba Tanzania natwegana kagaga bayakene kabisa none zingabo nuko bitangura nibo mu support Champagne aduze ni drapo y'u Burundi riboneka man ego mwamuzana aho n'umukongomani oni kinone ariko simbi ivyo birakora mu muziki ivyo birakora bikoresha mwanjyamwe waza ko ntabatsi abafana cyangwa abapromoters Yesu yabise ngo mwabana b'inzoka abana b'inzoka mwabana b'inzoka Nuwe butuma wo mwa Mr Champagne ugira dusoze turindire twumve ivyo mwaduteguriye muri press conference y'uno munsi. Mr Champagne nabandanye. Ndibaza ivyo nta n'umunsi umwe byigeze bimuceneke. Twaramwimye power, turamwima promo, tugira ariko ivyo akora tutabibona. Agenda za RFI zandi umengo ntabyo tubona. Ngabo karabasasa avuye kubagurirwa muri Tanzania mugaca mugenda kuri aeroport bugatera idu kimwe namubaza tuyo kaya gakombe bakwatse vipi sesi byo bintu vipi akantu karambabaje man karabasasa oya benshi kari akantu karawaje bivaye no kungene ugerageje kuraba kungene nawe agerageza gushikana umuziki toka Burundi kafukuzwa na mbwa kaomba promo reka nsome rya titre ngene yavuga indira gato wewe reka ndagushimira cyane wewe uje ngaha waje tuyage turindire na press conference waje tuyage msanii wa Burundi kakuriwa na mbwa kaomba promo ikandaba ko nakarungitse muri no group msanii twarahuye na makuba kwe Tanzania kandi subwa mbere Tanzania badukubagurana makunzi ba Yagatech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi as you know murabona yuko turi kumwe na Mr Champagne yamaze kugera kuri Lokoko ahantu haza kubera press conference aje kuyagara bamenyesha makuru ku rugendo rwiwe yagize hanze y'u Burundi eka kandi aje kugirira promotion indirimbo yiwe iri ku izina rya Heritage nkuko mubona yamaze gushika mu kibanza nyizina ahantu haza kubera press conference murabona yuko abamenyesha makuru batandukanye bose bamaze kwishikira mu kibanza citeka turamubona Simbizi wase Muvumba beno wacu barundi kazi cyuti z'u Burundi uno munsi umurimbyi Mr Champagne murazi n'umuririmbyi ashafanya mengi sana umuririmbyi Uburundi bumaze kuvugwa kenshi kubwiwe tubanze tumukomera amashi amateka arayandika turabibona tukanuma no munsi rero ni histoire tugomba kwandikisha mwese muko murabona jeunesse culture yuko ubu abantu bagenda bayishiramo inguvu rero ubu tugeze mu bihe byo gusupportinga uwo muntu wese mubona neza yuko hari ikintu ari karakora ku bwino entertainment y'u Burundi muravye
aho umuziki wacu wavuye Mr Champagne atarazi. Uyu yari umudansere kera zamani sana kwa fa dance Faridi Burundi ndio kwa naitwaga zamani weshu karaba mu myaka iyo myaka ya kera aho umuziki wari uri amaze gushiramwo tushe yiwe. Ndibaza mwese ari ibintu byinshi mwagiye muribona n'umubona ya mama tourne anafanya matourne mnaviona mnanyamaza, anafanya kolabo ya maana mnaviona mnanyamaza, anafanya matrendi hapa mu East Africa vitu vyenye mungeongelea mnaviona mnanyamaza. Sasa nafikiri siku ya leo ni siku tunataka leo ni le premier twandikisha amateka yo guha agaciro uno muvandimwe wacu Mr Champagne akora ibintu bikomeye nk'ubu ngene afise ngashoro 12 sold out amatike yose yaraheze munabiona mnanyamaza. Rero bene wacu je naje ngaha kugira tusangire izo nguvu, ari nayo mpamvu nibibazo mubaza biba ari ibibazo nyene bivana mu muziki kuri A bibushikana kuri B, biba ari ibibazo biza bituma industry yacu bavuga bati itariki imwe z'ukwezi kwa 11 mu 2025 hari amateka yandikiye muri Rokoko. Bumva rero nuko nibaza nivyo bitwicaritse ngaha, mwarabonye ivyo yahoramwo, afise indirimbo yitwa Heritage ikirabyigenzamwo neza cyane, aho ingo zisambuka kugo ma Heritage munabiwa mu nyimbo kamurisikirizaga bye hari ibintu byinshi. Mugabo mimi sina ya kuheritier, mimi Heritage yangu ni benye nishaka sema mimi sina mali kuna vitasambuka. So manake ni hivyo, iko na ni nyimbo iko Heritage iko pale, muko na droit ya kuuliza vyote lakini vya muziki msileti vitu wenyewe sio vya muziki. Sivyo ndo ndugu yangu. Sasa ndio hivyo, sinzi ko Alain afisi cyo kuongera yako kugira cyo tumuhereza ijambo Mr Champagne kandi murekuriye kubaza mu rurimi rwose mwifuza. Tabara kijigani nibaza ko twari kumwe nakoze kwihangana kwa ndugu zangu wa Kiswahili si sana tunaongea Kirundi hama nkuko simbizi yabivuze numwanya mwiza kugira ngo twagaciro, numwanya mwiza kugira ngo dushigikire abariko barakora. Tuvuze dushigikira abariko barakora, twerekane inguvu umuntu abari karashiramwa apana izo tuvugisha umuntu. Benshi bakora conference kugira ngo bahamagara abantu kuza guhugura amatike. Champagne sivyo ari karagira ntari karasaba kugira abantu baze kugura amatike. Ugiye ukabaza ngaha staff apana kuvuga ngo staff ya Champagne yaki kibanza zaraheze itike. Umuntu ashobora kumara amezi 2-3 ariko arakora promotion igitera mu ciyo atamegira kiramushigikira, biratangaje. Mugabo mtu ana survive tu anaendelea na nawekeza. So tubashimire kuba mwaje, twizere yuko iyi nkuru muza kuyishikana kure. Mwarabonye byage birabera hano, mwarabonye byabaye ku mbuga ngurukana bumenyi, mwarabonye ibyo yakoreye hanze y'igihugu. Honneur aha umuziki w'u Burundi, nta kindi gihugu avuga ni mu Burundi. Rero bisaba yuko twebwe abarundi tuza kumuha agaciro imbere yuko abandi bamuha agaciro, kubera ko yari karagenda ngaho mu mahanga akavuga u Burundi, BBC bakavuga ati umuririmbyi yaserukiye u Burundi, baba bari kwavuga zijya nyenyeri zitatu ajya amabara 3 za RFI n'ahandi. Ayo n'ama televiziyo cyangwa ama radio amaze kuba yegera imbere bavuze u Burundi, barabona ko tutari mu ntambara, barabona yuko abantu batari ko baratemana, barabona yuko abantu bakora igiteramo jusqu'à l'aube, barabona yuko umu artiste aje kuri stage agahindura impuzu 5 kandi abantu bamwitavye baryohewe. So tuze twerekane inguvu apana izo tuvugisha umuntu wazitaboneka. Mr Champagne no muririmbyi aserukira u Burundi, tumushigikire. Abarundi bavyumve yuko tugomba gushigikira bariko barakora apana amajambo. Turabaza ibibazo umwe wese ikibazo kubijanye n'igiteramo, kubijanye n'ivyo yagira abona kuri social media, nta politike tuje kuganira. Murakoze cyane. Mwanya na Champagne arahari. Mundani wako. Okay. Ndugu wapenzi wa mjambo. Nafurahi kwanza na mimi nasema asante kwa presence yenu. Na yeye mlikuwa na mengi ya kufanya lakini kujitolea mlijitolea. Sio kusema mlikosa vya kufanya lakini mlijitolea juu ya kufika hapa kuya kunisupport pia kunisikiliza. Na sio juu yangu mimi mwenyewe pia, ni juu ya industry pia ya kazi yetu ya muziki. Kundokobe ya bakufika lakini nabo nayo peut-être bako na vitu ambavyo vilibabloke. Lakini wenye bako hapa deja, merci sana na itakuwa bien sana. Ndalomba Simbizi na Alan watakamata ma contact ya ma media zilifika
nitaomba siku ya launch ya album ndio media ambazo zikuwe hiyo siku, na hiyo siku maana itakuwa ni kulipa. Maana hizi media ziko hapa, ile siku ya albumu nitabalipa. Ndatoa lare kabisa. Hii media, kila media kama itakuwa ni ngapi sitasema monta, lakini ndabifanya kui love yenyewe mnanionyesha. Juko wengine peut-être bali zarau. Alors kingine kinaweza nikasema ni kusema kwamba tulifanya tournée, nilikwenda fanya clip ya chanson Héritage Zanzibar, nikamaliza kufanya tournage ya clip, nikafanya media tour Tanzania, nikamaliza kufanya media tour Tanzania, nikaenda pia kufanya media tour Kenya, na pia nilifanya collabo fulani pale Tanzania. Nadhani zimoja mnazisha sifahamu, ila kuko moyo yenye nilifichika yenye sikutaka watu waijue, itakuwa surprise kubwa. Pia kuna msanii namba moja pale Tanzania ambaye pia sitasema bon, tuendelee. Alors baada ya hapo nilizunguka pia Kenya, tumeweza kufanya matournage Kenya, na ndio kisi nimerudia na kuya pia kuprepare sasa concert yetu ya le 12-12 yenye itakuwa hapa kule Kroko. Ma table zote ziisha sold out kabisa, hakuna tena table hata moja. Preparation iko bien, na ile album niko sûr que itatufikisha mbali zaidi, na tutafika mbali na yua kabisa kwa nguvu za Mungu. Avec ile album makolabo ziko ndani, tutafika mbali sana. Preparation ya concert niko sûr et certain que itakuwa concert moja itakuwa quand même inoubliable, parce que d'ici façon yenye tuko tunaiprepare itakuwa ni moto moja ya ajabu, parce que mule ndani musale manake kutakuwa dekoro ya ajabu na batu yote. Maana kama uko mwanaume ukifika tu pale kumulango kuko batu watakuwa pale kubapokea, banakupatia bizu ya kulichafu. Kama uko mwanaume banamwambia banakupatia bizu ya kulichafu, na kama uko mwanamke unapokelewa kuko bajene watakuwa pale, watakuwa wanapatia tu maua. Maana batu te banunua matable bakwe sika, watakuwa itakuwa bien sana. Na kukila table kutakuwa ventilateur juu ya hewa. Yoke ile ventilateur itakuwa kila table, kutakuwa kwa ventilateur juu ya kupepea watu. Na kitu kingine kinasema ma media pia merci, kazi mko mnafanya, kazi ziko bien, mnafanya kazi ya mzuri, lakini natakia pia tuaccelerer sana parce que unajua basi kudanganyaki ma media zikiposti sana na nje wanaonaka na watu ya nje wanaonaka, na ile makule kote Tanzania Kenya posti zikishakuwa mingi sana wanaonaka. Unasikia juzi hapa ni ndugu yangu, mimi namuita ndugu yangu Satibi alinifuruga. Baada kunifuruga, eske mnaya kama bilizunguka na Kenya balinipoze ma question, na Tanzania kila emission yote yenyefa Tanzania baliniuliza maswali kuhusu ile mkokotano ya mina nani, ya mina Satibi. Satibi mimi simuelewi, mimi sijui kama iko na probleme gani. Unasikia? Satibi nishamwambia uko muimbaji mzuri, uko nafanya kazi nzuri, tuache kuwa najishusha kwa artiste ba nje. Tuache kujishusha. Ule brother anaitwa God kama Chief si mnamjua hapa mwe juzi. Satibi ni legend. Ni leo Satibi anaanza muziki. Satibi alimba na Ibra. Na Ibra sio wa level Satibi. Unasikia? Level ule Ibra kisha unaona Ibra. Ni inchi yabo wana support muziki yabo sana. Kisha makampuni zao zinawekeza franga mingi mu artiste babo. Sasa leo mudunia leo mtu ukionekana uko na franga ndio unaonekana kama uko wa danger kuzidia hata mwalianza mbele yako. Unasikia? Lakini angalia kariera ya Satibi na angalia kariera ya Ibra. Na Harmonize baba yake ya Ibra. Satibi alianza muziki, tulianza muyua Satibi alianza kuwa star mbele ya Harmonize. Harmonize mwalimu support ni Diamond ndio alimfanya kwa Harmonize. Unaona? Diamond, Satibi ajifanya yeye peke star, ajifanya yeye peke, ajitengeneze yeye peke. Sasa kwa nini yeye Satibi anda ule jamaa anakala kule huko etage, Satibi anakala huko chini, anaanza sifia magari za ule jamaa. Kivyangu mimi nilikuwa natakiwa nini? Nilikuwa natakiwa bakuye pamoja. Mnasikia mimi idea yangu, mtaniambia, nilikuwa nataka bakuye pamoja na gari, banaingia mulupango pamoja. Kisha jamaa anashuka na Satibi anashosha, jamaa sema ndugu yangu, karibu nyumbani hapa ndio kwangu, hii ni gari yangu. A partir ya pale sasa Satibi angeanza. Na hizi ni umbwa zao. Unaona courage, félicitations. Uko na gari ya hivi na hivi. Unaona sio yule jamaa anakala kule chini, kisha sie stare wetu, sie legende wetu. Anachunga imbo. Iko kuchini kwa iko nasifia. Bala.
Kisha fuatilia sa interview zote zenye nilikuwa nafanya après bile. Interview nilikuwa nafanya. On sait si journaliste ya Tanzania bakwa naambia, c'est peut-être alishtuka zile gari. Et peut-être yazionaka. Est-ce que wewe kwa unasikia kabiko bien? Unasikia bien na sonne bien. C'est ça, abisone bien kwa artiste ça mi wakati niliongea kwa kumutoa shauri conseil, si kumutukana. Nilimwambia tu uko star wetu unaturepresenter. Tuambiane uko tuache unafiki. Fizo anza kafabili. Natasha anaweza kafabili. Natasha tu anafika tu kwa Diamond. Anaanza Diamond gari yako ajabu sana hii. Tuambiane tu kweli. Tuache hypocrisie, tuongee ukweli. Natasha anza kafabili. Natasha hawezi. Tafari Kidumu anza kafabili. Kidumu hawezi. Hiyo image inaonesha kwamba wasanii wa Burundi tunashobokea gari. Ile image. Donc hiyo sura inaonesha Sadbi ni msanii mkubwa wa Burundi. Ukikuwa msanii, ukikuwa star, kuna vitu hautakiwi kufanya. Uko ambassadeur wa nchi. Uko na limite ya vitu fulani hautakiwi kufanya. Una representer population yako, una representer bafane bako. Pako vitu hautakiwi kufanya. Uko na malimite ya vitu vimoja uzo kufanya. Unaona? Ndio maana unaga sometimes unaweza kukuya unaweza kufanya hivi msifilme hapa msifanye hivi juu na kuna kitu kinaweza kaenda viral kama uko video moja hivi naona inasambana unakuta ni ya mtangazaji haiko iko hapa hata wipiki parce que unaona tuambiane ukweli si sais pas sijui siwezi si mimi si akizeo au si confirmer kitu lakini gisi tunabisikia tuambiane ukweli. Est-ce que mnaona vile vina representer ku image ya mwe wa journaliste? Mimi mnaona mwe vinawaletea image nzuri. Sio image nzuri, tuambiane ukweli. Mimi nasheta gari yangu. Mimi na Satibi tupige concert, tupige mu arena. Mimi napiga samedi, yeye anapiga dimanche. Au mimi napiga dimanche, yeye anapiga samedi. Tunaanza promotion kisha tuone mwana jaza kuzidia mwingine anabeba gari ya mwingine. Na yeye ataleta fungulo. Na yeye Satibi na ashete gari yake. Iko wapi? Sina nayo hapa. Ameiba. Yanga nilitia mfungulo na nilitia kwa mfuko yako pale. Leta fungulo. Mweka fungulo. Fungulo ya gari inaenda. Fungulo leta nipasi. Hiyo haiachi. Gari inaenda. Ba journaliste bako hapa. Niko mbele ya ba journaliste hapa tu conference de presse. Satibi naona unanivuruga sana, unaongea sana. Sasa mie sitaki ubishi. Tusibaki tunaongelea kwa mudomo. Na hiyo kama uko na bafane bako wanakupendaka. Sawa? Na mimi niko na bafane bangu wananipendaka. Bafane ya Satibi munisikie bien. Sio mnampenda Satibi juu ya hypocrisie. Sio mnampenda Satibi juu ya ukia kwa Facebook, mnakia tukana tu watu. Kama mnampendaka mumupende bya makweli na mumuonesha upendo. Mie niko siri na bafane bangu. Batakuya. Mimi na Satibi tupange date. Mie niko siri na bafane bangu ndapiga plein. Kwa arena na yeye apange date. Mimi na yeye tupige siku za kufuatana. Mimi napiga samedi, anapiga dimanche. Tupange date. Kama Satibi iko tayari na yeye akubali, mimi napana fungulo yangu, fungulo gari. Napate bwana pale. Nasheta gari. Nasheta gari. Nasheta gari. Gari yote tushete tu. Tushete tu. Alafu kiingilio kwenye hiyo concert inaweza kiingilio kuingia fasi ya kawaida 50,000 matable batu wakamate ku 1 million. Mimi nasheta gari yangu, Satibi anataka réponse. Kama autoi réponse yako, maana yake unaniogopa. Oui. Mr. Champagne, ili nipatie swali wenzangu kule journaliste. Tunataka kutupatia ule utamu wa wimbo wako Heritage kwa katika media zetu za hapa Burundi. Ni wimbo ambao unafanya ndio vizuri, lakini tupe ule utamu tuweze kuupata siku ya leo. Batoto zangu twende yenu nataka tuongee. Nianze? Anze tupe utamu. Okay. Tupate vibe. Waza leo kuhusu kesho. Mali ya wazazi uitunze. Waza leo kuhusu kesho. Walipoishi ya wendeleze. Heritage ya Pasia Musaka. Heritage ya Pasia Musaka. Asante sana.